INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong zong te in zain chi bai kan bu ka cheu July ni inrin ni ania dam taka inom theu kan be sei sipai tho na chuan an ma ni lam an bom hlum le theu nia soyani Irawadi lamai ro chuan SAC sipai ten PDF te kem an la ve thung heng te telin Myanmar chanchin langsar zual an ram sana a July ni khat zandar som thlenga chanchin kan riat thei tlang pui kan soi leanga atop thlengin in lo ngai thale theu don nia Chin state falam township falam tutahan kalnakong falam le lumbang inkara run leya om police te zinga patni chu nimin tu khanan tlan ti hriatani a khoilam ngen pantak ti ero keini soi pha kanelo tin nimin chhun khan hemi kong pui khoilai ve le mewa bai ka ve vak mi pan in boman rapuak nia soi ani boka CDF lamin tuma kal lo tura anti kha sipai motor ra pu tur bom an kam wang te po ni mayang chu tuma ve vak su anti hi chuan ve vak lo khram se a him dewani hetiang deuh hian makui region a kan ko le sakain region a kalemeu in kalpo na kong pui po kan ko lam PDF ten tuma kal ri su anti ve mek boka piuso tri le sipai zani vel te chu miau khin yan mar lam zo khwa tangin kan ko district huam chung san miu le min ta kholama an kalmek nia soyani a heng hora pu atana boman kam hi civil mi ve vak dangin an lo rapuak le mayang ti lo oma vak ri su anti hi chuan wa lo kha athaber ti kha Myanmar lam u nauten in lo thedon nia July ni khat nimin tuk dariat vel khan kan ko khopui panakal SAC sipai te chu PDF ten an lo lam bun to a sipai pani an thi ni nan soyani Sakain region Bamau township a zun ni som thum nimin pia indona khan SAC sipai som ni chuang an thia midang sipai enge mozat PDF lam chuan an man boka chung an man tak te chu thataka an enkol thu NUG lam chuan nimin khan an soi NUG lam hian sipayan man zat hi a soilem lova Bamau PDF ten mani lama social media lama an soida na tang kha chuan SAC sipai hi som pakhat ayatlem lo chu an man nge ni na langa that ve mai lovin thatakin an enkolani Mongyua le Mandalay inkar kong pui Minmu township huam chung kuipin to le Buminchi inkara SAC sipai som nga vel chuan na motor lian ke som pani nei chi chu July ni khat nimin tuk dar sari le minute som nga khan PDF pol rang rangin lo changin an lo boma sipai som pangan thi ni in minmu PDF CRF anti tenan soi PDF lam an tam nge tam lo kan threlova pol rang rang pol som velami te an telani tin Sakain region tho Minkin township a kule khochak ta jok bul naya July ni khat nimin chonulam khan PDF te le SAC sipai te anin kap boka chuta chuan sipai panga an thia PDF member pakhatin nun na chan ve bok Moon state lama tual tha thu soi tur a om vele bok mani zon ni somni le pakozan dar sari pel felvel khan Pong township a kadung si venglal melung tiakau thui teing le ong tapin khomi zozo anti te chu tu ti hriat lovin an kapa venglal melung chu voinga an kapa an kana hmuna athinga la zozo anti zokero an kap hlum du lo te poni mai theya hliam tur chungin atlan chuakani tin chutiang han soita ka chuan Sakain region Sakain township huam chung pauka khomi piuso tri member za lai optu ngi anti po zon ni somni le pakua khan PDF ten thu zot fi in an da thata ngal tian soibok Irawadi lama SAC ten PDF ke manla Chiankhin township Rakhain tlang dung internal lama July vela PDF te le SAC sipai te chu July ni khat nimin khan anin kap na sa hleya atopa chuan PDF kem chu SAC lamin an lak sakta nia soyani
SSC sipai hi somruk vel ni in an soya yoma eya anti PDF pol omna kem an beya ral thuam anin thlau ema wangin PDF lam an chana cheta ne soyani PDF te hi thatakin anin sasenga thi an omlo an kemeral thuam an nei angero an chanta ani Karen State Miyawati Township ti bobu refugee camp naya zon ni khat ni zan dariat khan bom voi ni mapuaka SSC sipaiten bom voi ni an thaka hei hi anti sual pal nge anti lui ti ero han soi mai thei chi ni lova refugee camp ne in nai taka boman thaka wangin civil mi patni an borala ramri lui bula om thai mi te po an tlan chena sa hle ni Cobra kolam ral matong ten an soi dan chuan bom thak hun hi zandar sari le chan vepel vel ti ania mi pahni an boral thu an soi ve thova hliam tuar midang paruk an om thuan soi Karen State chimlama ukrita kem humtumin SSC lam chuan jet fighter nen bom pa ngai mai du tok lovin cluster bom te po an mang ti kan soi to a cholkar khat anin noi lek lek ta a voina anin be chun zom zel chuan cholkar khat atling chia to don ani nimin tu khan leisipai ukrita kem tanpui turakal tatma somli le palina sipai te chu KNDF lamin an lo kap hlumna sa to a konglaka an ruanga let phengphung mai ani ti chuan nimin tu khan thona hmanga bom thak ani le boka mase special commando Venom Polten nimina an soi dan chuan SAC jet fighter te hian PDF lam bom fu talo chuan an mani SAC sipai te a bom fu ta zoka sipayan thiteu ni nan soya Karen mi puitele Myanmar ta na thanem ngai taka tong trai tu te tong trai ra te poniange Venom special commando te chuan SAC bom thak sualawanga sipai thiteu te chu video thala in Khetet media nena anthona chuwangin do tan soilo nge inarin nizan lam thleng po khan leisipai le thona te mangin okarita kem hum him tumin SAC lam chuan than thona sani vandoi thak takin Venom special commando te video hi Facebook community dan nena ain kal tlatawangin Facebook lama mu thein a om talova soingai lovin in thathiam hal mai narin chuwangin Khetet media chuan an Telegram channel le social media channel danga an share ta zokani tin KNLA namsi paitele Burma People's Liberation Army BPLA ten phapun khopui bul naya clearance neya boman kam mek lain July ni khat nimin chomhadar som pakhat vel khan SAC sipaite chuan na motor te pakhat chuan Brigade 5 ram chan chung avapalta a namsi paite nen chuan minute som ni emovel anin ka pa SSC sipai panga an thiba ka an motor cheboka an silai an lak sak nual bok sipayan ni na ta PDF lama pakai ta hi an omve de urenga a hlom deu ani lo chuan kan soilem lo mai thina lelama chuan nimina zomin tunan nepido khopuya press conference an neya asoya chuan PDF atanga SSC nena in surrender timayela PDF an ni na ban sana SSC lama pakai ta hi zun thachung khan zanhi lai angin asoi veya chung zinga tamzok chu khes siam sakan ni atibok pakai man om lo du viau mai theya dan angin aming te in ti ani thei bokanga asoi dan chuan Karen ni Karen Sakaing Paku Moon Mandalay Sian le Irrawaddy region le state atang te in an ni hlom atia ma se tu te mo in ral thu man chom lo heng kan soi tak state le region atang te hian an tel thewani oma Spring Revolution kalpui me ka PDF tlem na ber Irrawaddy region atangin zale som pakua an pakai angin asoya tin rampum huwa pasoi chuan mi zanhi le panga an ni atibok heng zinga hian pakua tanga lut mi paruk Irrawaddy region atanga lut mi pa somruk le pasari le meichia somni le panga te chu case file sakan ni ati
township then khata tanga pdf ten SSC an zom le tazok anga soi hi SSC lamin an phua chok mai ani du hle ni in pdf lam chuan an soya an propaganda vei virnana pdf pakai anga an soi le thalak then khatte hi kum upato lam tepo an tel nol thina voi khat ma pdf thil tia tel ngai lo an om thin bok ni in pdf lam chuan an soya chutiang ne na han ngai tu kop chuan nimina zomen tu na thu soi tepo hi thu dik ani nge ni lo ti ero ke ni chuan kan thlir thiam mai talovani Mizoram chunga hian ral tlan an om teu ti chu kan reveka theito ken Mizoram sarkar le mi puite hian lainat takin kan lo dong songa heti la hian kan bharat sarkar lai puilam chuan Myanmar refugee te hi adong song thadu vaklo ti po akha to ken kan soile zeu thin boka mani zun ni somni le pariat khan Manipur state ramri nai lama Myanmar mi te om tam na lama ral tlan puitling po la ni lo mi som ni telin ral tlan mi som riat lai mai chu police ten an man le tatlat mai ni in kuki social media lama tar la nani chung ho chu ramdang mi dan lova mi rama om te thu boy an siam sak dan anga thu boy siam sakan ni ti riat chun zom ani le boka an mani kuki namzinga pakhat chuan ral tlan te hi Sakain region huam chunga mi tamu le kali che vela tanga tlan an ni thu asoya mongyua lama tangin claim an tel boka refugee boy pui tu tena an boy pui vat a be sei thu asoi bok mirama dan lova vakhosa anga case and file sak chuan kum khata tanga kum ha inkar zel bangan zut pha theidon ani heng ho te hi sipain an in le lo an hal sak chiam thin le mian tha thina wanga an rem chan dan na him na zonga tlan an ni deuh maya an mani ngei point official taka mirama om theina phal na le kha an nei lo thu an soya hetianga Myanmaram abuaya mitin mai ma ni rem chan dan tlan mai atul hun la ya Manipur state sarkar thil ti dan hi mani mi hring puite lai nat na tel lo thil ti ani a then omram ri ni tla kan ni lo ti in kuki papakhat chuan soi hialani hemi chungchanga kuki student democratic front chuan thu chhuah siamin India sarkar hian an mi hring puite an ni awangte ramin then om an ni awanga buai laya intan puiton tur an ni awangte hian Myanmar refugee te tan hian ruwa man na thazok engemo hi chu akal puya ma alak ngei kan be sei an tiani Myanmar amazin mek ASEAN special envoy Prak Sokhon le menong line te chu zun ni somthum nimin pia khan anin mutoa eng thungen soitiero achiang te uruak tura ngai mayang thutluk na fum fe takero an pani ringot hi chuan an siam don chuang lo ti chuan Puprak Sokhon chuan nimin tu khan ethnic arm organization pol then khata an ho tu te a mule boka hei hi kan puan sa to angkha ani deuh mai nimin khan pisu chi mu abe sei thu adil na chu ala hlo thlingri ta chuang lova pisu chi ukil ten chu tiang engma ti tian la hriat lo thu RFA ina zo na an soyani mar tha a jin tumpo khan pisu chi a mu thei lo to a tun tumpo hi a hlo thling lo mai theiani tin Prak Sokhon chuan pisu chi tan ina an da ve mai chu tha ti lovin tun ma an lo om tir na muna house arrest ang deuh khan da le mai se tia angen na po SAC lam chuan an nol sak bok July ni khat nimina nepi do khopoya press conference an nei na zomen tun chuan he thu hi soyani khitet media ina soidan chuan July ni khat nimin khan ram chung mun ranga SAC sipai somriat an thi ole khati zong kha Myanmar chanchin langsar zual kanan soi thei chu ni a ngai thatu zong ten atop thleng amen lo ngai thak sak le wangin in za chunga kan lo me